Terej. Terej, Arejev sin, vladao je Tračanima, koji su tada zauzeli Fokijsku Daulidu, iako neki kažu da je on bio kralj Page u Megaridi, i pošto je u graničnim sporovima bio zastupnik Pandiona, atenskog kralja, oca blizanaca Buta i Erehteja, oženio se njihovom sestrom Proknom, koja mu je rodila sina Itija. Na nesreću, Terej se očaran glasom Pandionove mlađe sestre Filomele zaljubi u nju i godinu dana kasnije, sakrivši Proknu u seosku kolibu u blizini svog dvorca u Daulidi, on Pandionu javi da je umrla. Pandion, saučestvujući u bolu sa Terejem, velikodušno mu ponudi Filomelu umjesto Prokne i opremi atensku stražu da je otprati u Daulidu na venčanje. Ovu gardu Terej usput pobije i kad je Filomela stigla u dvorac, on je brzo primora da legne s njim. Prokna dočuje to, ali kako je Terej iz predostrožnosti naredio da joj odseku jezik i odredio da živi u odeljenjima za poslugu, gde se nije mogla sresti sa Filomelom, ona utka tajnu poruku u Filomelenu venčanicu. Poruka je glasila jednostavno: Prokna je među robinjama. U međuvremenu je jedno proročište opomenulo Tereja da će Itij umreti od ruke krvnog srodnika i on, predozrevajući da bi to mogao učiniti njegov brat Drijant u želji da se dočepa prestola, iznenadi Drijanta i ubije ga sekirom. Tog dana je Filomela pročitala poruku utkanu u venčanicu. Ona požuri u odeljenje za poslugu, nađe jednu odaju zaključanu, provali vrata i oslobodi Proknu, koja je nerazumljivo mrmljala i trčala ukrug po sobi. O, da se osvitemo Tereju, koji je slagao da si ti umrla, a mene silovao, uzdisala je jadikovala Filomela užasnuta. Prokna, pošto je jezik bio odsečen, ne mogaše da joj odgovori, ali izlete napolje i dohvati svog sina Itija i ubi ga. Iskasapi i skuva u bakarnom loncu da ga pojede Terej kad se vrati. Kad Terej shvati čije je meso okusio, dohvati sekru kojom je ubio Drijanta i poče da ga goni sestre što su bežale iz dvora. On ih ubrzo sustiže i upravo htede da izvrši dvostruko ubistvo kad ih bogovi sve troje pretvoriše u ptice. Prokna je postala lasta, Filomela slavuj, Tereja pretvoriše u pupavca. Fokidžani kažu da nijedna lasta ne sme da svije gnezdo u Daulidi i njenoj okolini, a da nijedan slavuj tamo ne peva iz straha od Tereja. Lasta, pošto nema jezik, krešti i leti u krugovima, a pupavac leprša krilima i goni je klikćući: pou, pou, gde si, gde si? Slavuj odlazi u Atenu, gde bez prestanka žali za Itijem, čiju je smrt nenamjerno izazvala Filomela, i cvrkuće: Itu, Itu. Po nekima su Terejeva bogovi pretvorili u jastreba. Ova neobična romantična priča kao da je izmišljena da bi se objasnio veći broj tračko-pelaških zidnih slika koje su otkrili osvajači iz Fokide u hramu u Daulidi. Slika što su ih ilustrovale različite načine proricanja, a kojima su se služili u tom mestu. Sečenje jezika Prokni je pogrešno predstavljena scena koja pokazuje proročicu u nadahnuću posle žvakanja lovorovog lišća. Njeno lice nije izobličeno bolom, već transom, a ono što izgleda kao odsečen jezik u stvari je lovorov list koji drži sveštenik dok tumači nerazumljivo brbljanje proročice. Utkivanje poruke u venčanicu je pogrešno predstavljen jedan drugi prizor. Sveštenica je bacila pregršt proročanskih štapića na belu tkaninu na keltski način, kako je objasnio Takit, ili na skitski način koji opisuje Herodot. Ovi tako bačeni štapići daju oblik slova i sveštenica ih čita i tumači. To što Terej navodno jede Itija u stvari znači da je sveštenica vrbinog kulta čitala znamenja iz iznutrice deteta žrtvovanog umjesto kralja. Terej u proročištu prikazan je kako spava u hramu u ovčjoj koži i sneva snove otkrovenja. Grci ne bi pogrešno protumačili ove prizore.
Drijantovo ubistvo je prikazano na druidski način, sveštenici pod hrastovim drvetom tumače znamenje po načinu na koji je čovjek pao sa drveta kad je ubijen. Preobraženje Prokne u lastu verovatno je došlo na osnovu prizora što pokazuje sveštenicu u odjeći od perja, koja proriče po letu laste. Preobraženje Filomele u Slavuja i Tereja u Pupavca verovatno je rezultat pogrešnih zaključaka. Terejevo ime, koje znači posmatrati, navodi da je na slici sa Pupavcem bio muški augur. Dve sljedeće scene mogle su se pretpostaviti. Zmiorep i proročki heroj, kome nude krvne žrtve, i mlađi čovjek što pita za savjet proročište kulta pčela. Ovo su Erehtej i But, najčuveniji odgajivači pčela u stara vremena, braća Prokne i Filomele. Njihova majka Zeuksipa, ona koja upreže konje, nesumnjivo je Demetra kobilje glave. Svi mitografi osim Higina pretvaraju Proknu u Slavuja, a Filomelu u lastu. Ovo mora biti neuspeo pokušaj da se popravi greška nekih ranijih pesnika koji kažu da je Terej odsekao jezik Filomeli, a ne Prokni. Pupavac je kraljevska ptica jer ima čubu od perja i veoma je pogodan za priču o Tereju jer mu je gnezdo poznato po neugodnom zadahu. Po Kuranu Pupavac je Solomonu odao proročke tajne. Daulida, koja se posle zvala Fokida, izgleda da je bila središte kulta ptica. Foki, čije ime dobila nova država, bio je sin Arnitiona, Mesečeva ptica, a kasniji kralj nazvan je Ksut, vrabac. Higin tvrdi da je Terej postao jastreb, kraljevska ptica u Egiptu, Trakiji i severozapadnoj Europi.